Ekosra Gifty Adorye Sunday na mkachire ne se maami Gifty o maami aye o beye ne he ene wo se baabi a Dr. Aban eye na yie Astroturf no so ene wo beye ne so nam se wo nya ne wo so koma fafantomo ema Astroturf ne koye ne wo so wanto ama NPP nti kope wasase a o beye dan o beye wo so mama no last one oni ni kuna Adorye nyina se Astroturf no Evangelist Dina Asamoah Edian Ghana fobi ede amano ne Cardi B in Christ ye mami a react ewo Empress Gifty mami e nano da oda ni benkum so anaso to anano monse de no ye mami the Dina Asamoah a react wo ho ejire mu se or the strong warning ede ama ye nuaba Empress Gifty oni ni kunu Hopsin Adorye se omo maami a watwa na nanom wonse de no omo nkopɛ baabi a ombɛyɛ maami na yie na emom enye government state property a ɛyɛ ɔsono amanyuko NPP edie na ɔse wa man strong one se maami na ntia a de ebesi ɛno wa man ne bɔ na mosonfo dan kwasi prince me de ebrew message also ba no subscribe no ahye wa comment afi baabi a wo hwe free na abusua no atumi akoso ayekese na before me de ensem no ede ebebrew mekamfo Abigail Amoatin Edi amount say Abigail or your digital marketing experts. Abigail nam digital business abai so amanfo eye bi nye sika botini di go mbotomi bi obechira okwan no kwan obefa so aye bi enye sika edi agu botom adwuma we mu de ne ye nso nye din fa Abigail number na da o screen as no eno ana eye USC number no start +1 fa friend no test no WhatsApp ne ne mo nkomo beto ne boase agibere enya bere de amount a kire odwuma di ye ni so titiru ye mo amwo amanone mo amwo US mo Canada mo Sweden, Europe, amanwodo Spain, Canada ne echirichiri bencheye amanwodo na aka no so. Momfa ne number. Mom visit the website www.amoatinabigailonline register udin any phone number wherever you find yourself. We bet me a control say your phone and or laptop. Baby I will be able to me a control na bibia to me edimu. Na abusia enano memenda na etwam no last Saturday na etwam no. Ana yenua ba Empress Gifty Adorye no ko fine no ko pressure. Ode ebeto internet superhighway social media ntantankese ne so be ananso de kire Ghana ene adofo ne eye omom wa kirichi ne benche wiase afa na nyina se ne maami one ne nam ne maami ochim ne wo no maami osan ye nadamfo a ne sa ye frɛ no maami enfante bibiri na nso frɛ no aga maami ada ne benkun so wato na nanom ewonse doma mosomfo dankwasi prince me de hwama ne bono de abroko ye previous videos in mu a ubehu hwama ne boni nyina na ene ebra Empress Gifty ebe announce ne maame ewuyi ene abo amanfo bebere na apusa fise yen ayenum ne die maame no hia na bibia kora enkyere se maame oyade enso Empress Gifty ede beto ho kire mu se maame be ebre kakra di na yare dom eno no edi asia maame aye nyankopon dia ma asemi ba nipa bebere na nso akofie ho wahu se ne da oskun so akochia ye maame ne ye nuaba Empress Gifty ene abusuafo no akyeche ne wura ne sa na ye maame Evangelist Dina Asamoah kire mu se nanu da kwasi ada na etwam no ono nso ekoho bi ede ya konsem ede komo no one gospel musician fellow gospel musician your friend Empress Gifty echeche ne wure na ose ebra oni ni edi nkomo no na maame no echiri mu se ehe na mobeye mo maame na yi na Empress Gifty echiri mu se omototo mani hwe benkum ni fa no na chese Tema ho ba bi a ye papa business mugu a ye fe no Dr. Akufo-Addo ba a oye ne maame yi no ho na Empress Gifty chire mu se oho nso ana ye beye ne maame yi na ye maame Dina Asamoah echire mu se enano da December bosumi ana etoso dumienu ne da na etoso enso na eyememinda Saturday ana Ghana ye nyina ye ano benkoro kwoto Ghana mampani foforo a ye nyanom ye kwoto ne so aba na ye maame chire mu se before kra na abato no eba bekoso na manfo bebiri na ye endorsement edema political parties ma ye maame de na chire mu se ono de okọ ede ama eye osono amanyoku ni patriotic party NPP amanyoku no ne ewura Dr. Bawumia etie ne ohwe video ya na edida uskuru so a ye maame de no ye massive campaign ede ama ye osono amanyoku na ye maame Dina Asamoah echiri mu se ebra na campaign no ekokwaso amanfo endorse on political parties no oti internet superhighway social media ne so na ohun videos bi se eye Empress Gifty na oye campaign massive campaign ede ama ye wura alanchemati ono eye pani ede ma eye movement for change afafranto ene ni kunu eye Hopsin Adorye na ye maame se ne o maame atofom na watumi aye campaign de ama afafranto so mo man be di o man kronkron ma Ghana so na ne o maame awu a kope baabi na fa koye o maame ayi enye baabi a NPP atio musika ne o manim fifire di Ghana ye tax
ede aye ejapade de amagana Astroturf ewo Tema empotem ho baabi a yewura Kofi Agban oye ne mame yie na enyo ho na Empress Gifty nso koye mame yie na se wantie de oka na de ode be ye one ukunu okuro dua wemu enya asem ketwa na ye mame etena Angel FM so anoka ne nsem esei na mi nyankopon ne dia a woye me ne se anamo bia me make se metu no o ma mi hunu animu Jesus nti bra mi hunu ye no o ma me te ye no even a week before ye beto aba me ye 5 days dry ye te ha no na munim me ye 5 days dry water fasting ba mi break ye no ade mi hunu ya ne se ese ministry ho no wakotena obi fie na wuyi uniema firi ho wuyi uniema firi ho ba bia omuyi wo muniema firi ho na chase wasa confirm ma bompa ya de nanso ebren mu ye bra onu nyame de waka no waka Izakia de woden sesan bai ba mi de mi hunu se na ompese me de madwini besi suwa na amaso se de me pe na ma me di awre ho anka se awurade disappointment ma yeden majai nyameso ana majai NPP eno so de bi nsida so tiase ti na no me kosra Gifty Adorye en Sunday na mkachire ne se maami Gifty o maami yie o beye ne he eno o se babia Dr. Aban eye na yie Astroturf no so eno o beye ne so na mse wonye ne wo so Astroturf no wonye ne so kwama fafantom ema Astroturf ne koye ne wo so wanto ama NPP nti kope wasase a o beye dan o beye wo so what you see mama no last one oni ni kuna do yenyina se Astroturf no de o moto o maba no ma no nko no omnye anyima no enti brother ne ntiase se meme da na Asamoah mintwantro na mmom awurade ma yehu ahead na de bia wo de aye onyame ade bia nka wo de wo ho atoso a ade ni sie bia wo be bodam ana wo be ye na ana so for de making fakakra bi so so abusia na evangelist Dina Asamoah ensem ni bi eno no ene nani abre papa ene utie kasa na chikura na ubonzo bi e shout no kura se mame ye ka wurade asem enso mame hwan ezedue otu yani e wo dressing mu mami ene osono amanyuko ba ye mami wo afa ho ahwem papa ene na no dakora me ni ko hyiai e wo atiwa ho ba bi ye mami abna osaya asare campaign ase ye mami twonwom na buzuya enya azem ketua mami die nani abrese owo mo enkwamo one NPP ebewu ono die odaso ye NPP ni mapa enya azem ketua ode strong one chichenchi ede ama Empress Gifty ene ni kunu hopsnado yese yefo nyomo no mayo madwen se eye Tema mpotem wo ba bia Astroturf park da ho omo koye mame eye mame fantie yi wo ha o de ode be yom de enya azem ketua na ni nyina mu no mosomfo dankwasi prince na edi yani edi echire ede ama ye bekoso de yani edi echire wo na bibia mu no yama adofo ne etiefo nso ehu de ko ene de ba na sisi amika se de okọ Empress Gifty efia ubon se adofo ne ajanfo se nam di kan ye no ene nam ho ye ma ye nua bai yakọ ene enkranshense momode ema ye nua ne nyina mu ne de exclusive no ede ebebro de betofo bia ba no ebe mahwefo ne etiefo ehu de ko ene de ba mesrew so ba no subscribe ne busua na tumi akoso ayekese na before amekra mo ameyakọ no mekamfo Charistic Company Limited in reference zamisha ne zaje capsules so the amount say infection bacteria bi abedi ni peduana contents wo oba edun fichi kwachi a wote ya wote pains e wo ase fidue no bro no so obi atumi te onkaso akon fichi komu a kwaje impenifundre bi infertility or prostate problems ya de boni a wanwi bi gu onimu ase ntan ho e ma yade e nka ho to dem engu onimu ase kwaje impenifundre bi na muhidi e ba misha no e ba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure na yade e tycosra e wadru ni hindi e ba misha zaman capsules so ye memedru tatahwe a e besisi yade sexual weakness low sperm count be ma do yiru ko mutwu a kanche ma girlfriend e kompe mo frɛ match e wa agopama so ana pese okobɔ shoes sisi na ohun asane agufoma e wadru ene zaman capsules na edru FD awim ade have to me say ye open do to akofoma se herbal stores bi e benwa onsa e be company fundu bi e frame Dan Kwesi Prince Macro.